I am Muhammad Alauddin bin Muhammad Ali. I'm Professor Afandi from Malaysia. I am Dr. Hafiz Sulaiman. I am Nur Hashimah binti Ismail. My name is Ili Suhaimi. I am Nur Sham binti Abu Bakar. I am Shafiq Shukri bin Abdul Jalil. I am Dr. Fauzia Muhammad Hassan. My name is Dr. Mazia Muhammad from Malaysia. Participant of the Break the Siege. Freedom Flotilla to Gaza mission. Medics and journalists breaking the siege mission. If you're watching this video, It means that we have been unlawfully detained by the Israeli Takbir. Takbir. Pendengar Nusantara Sani untuk mengajak semua pulang dan kita susun strategi berikutnya. Dan Alhamdulillah 23 sekarang menuju ke lapangan terbang